Nongeye kugusuhuza no kukwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uri hose mu bice bitandukanye by'isi, nkubwira ngo komeza ugubwe neza kandi ubone ibyiza byose wifuza. Ubu aka kanya tuvugana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za MONUSCO zimaze kuraswaho igisasu cya roketi n'inyeshyamba. Umuryango rero w'abibumbye watangaje ko ingabo zawo zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarashweho igisasu cya roketi, byose bikozwe n'inyeshyamba. Hagati aho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyemeje kugirana umubano n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byatangajwe na Perezida wa Amerika Joe Biden, avuga ko bagiye guhagurukira umubano bafitanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bibaye mu gihe u Rwanda cyangwa se mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushinja u Rwanda kuba rufasha ndetse rugashyigikira umutwe wa M23, ariko ni ibintu u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi. Ndetse mu minsi yashize nyine hari inkuru yatambutse ivuga ko Tshisekedi, uyu ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kugerageza kugirana umubano na Amerika mu rwego nyine rwo kuyifasha u Rwanda ngo rwabagabyeho igitero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikavuga ko u Rwanda ruri inyuma y'ibyihebe bya M23 mu gusenya ndetse no guteza umutekano muke mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nanone bibaye mu gihe nyine izi nyeshyamba za M23 zihanganye n'igihugu cyangwa se na guverinoma ya Kongo, dore ko hari n'ushinzwe, hari intumwa yihariye nyine y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko izi nyeshyamba za M23 zifite ibikoresho bihambaye birusha ubushobozi ibya FARDC ndetse n'ibya MONUSCO, ndetse yatangaje ko nyine M23 yubakitse nk'igisirikare gikomeye mu isi. Niba utari wakora subscribe, yikore ukoresha ikindi utere comment nyine ku biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5 kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi biba biri kubera mu isi yacu, dore ko ari byinshi biba biri kugarukwaho, dore ko tukugeza amakuru ya politiki yavugwa mu myidagaduro, mu mikino ndetse n'andi menshi cyane turayakusanya tukayakugezaho 5 kuri 5. Ikaze, nitwa Bernard Nshimyumukiza. Ingabo rero za MONUSCO zarashweho igisasu cya roketi n'inyeshyamba. Umuryango w'abibumbye watangaje ko ingabo zawo zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarashweho igisasu cya roketi bikozwe n'inyeshyamba. Ntibiratangazwa niba hari abakomeretse cyangwa se abapfuye kubera icyo gitero cyabereye mu karere ka Kibindi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko aka ni agace inyeshyamba za M23 zirwaniramo. Loni rero yamaganye icyo gitero cyayigabweho, ndetse mu ntangiriro z'iki cyumweru igisirikare cya Kongo cyari cyatangaje ko cyisubije uduce cyari cyambuwe nyuma y'imirwano ikomeye nyine yagihuje n'umutwe wa M23 cyangwa se n'inyeshyamba za M23. Imirwano hagati ya M23 n'ingabo za Kongo cyangwa se za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kuva muri Mata, yatumye abantu bagera ku bihumbi 175 bava mu byabo barahunga baragenda. Harimo abahungiye mu bihugu bitandukanye rero, yaba Uganda, ndetse hari n'abahungiye mu bindi bice bitandukanye nko mu mashuri, insengero, hahantu nyine hatarangwa cyangwa se hatari kugaragara umutekano muke. Umwuka mubi rero wazamutse hagati ya Kongo n'u Rwanda, ndetse u Rwanda rukaba ruhakana ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose ruha M23. Ku wa gatatu rero abayobozi bakuru ba Loni babwiye akanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano ko M23 yitwara nk'igisirikare gifite ubushobozi buhambaye cyangwa se ubushobozi bufatika. Ikavuga ko nyine M23 ifite ibikoresho ndetse n'imbunda biruta kure cyane cyangwa se birusha ubushobozi ibya MONUSCO ndetse n'ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aricyo gisirikare nyine cya FARDC. Nyine iki kikaba ari igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho kandi twakubwira ko Loni cyangwa se umuryango w'abibumbye nyine wongereye ibihano kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye kongereye ibihano kafatiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'umwaka umwe. Ibihano rero bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongerewe mu nama ya kariya kanama yateranye kuri uyu wa gatanu tariki ya 30 Kamena New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twakubwira ko ibihugu 10 birimo Ubuhinde, Mexique, Brazil ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byashyigikiye ko ibihano byahawe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongerwa. Ibihugu rero bitatu bya Afurika birimo Ghana, Gabon ndetse na Kenya n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa byo byamaganye kiriya cyemezo bikavuga ko bihonyora uburenganzira cyangwa se ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihano rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafatiwe birimo ibiyikumira kugura intwaro. Ibihugu rero bidashyigikiye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanwa bigaragaza ko ibihano yafatiwe bigabanya ubushobozi bwayo bwo guhashya imitwe yitwaje intwaro imaze imyaka yarayogoje uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ko byongerewe cyangwa se Repubulika ikaba yongerewe ibihano yafatiwe. Gusa nubwo bimeze gutyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Biden yijeje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuyifasha mu bijyanye n'umutekano wayo wadogejwe na M23. Twakubwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden abinyujije mu butumwa bwo kwifuriza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge, yijeje iki gihugu kugifasha mu by'umutekano. Muri ubu butumwa yageneye mugenzi we Felix Tshisekedi n'abanyekongo kuri uyu wa 30 Kamena 2022, yavuze ko igihugu cye cyiteguye gukomeza gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, mboneyeho umwanya wo gushimangira imikoranire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'amahoro, ubukungu ndetse no kubungabunga urusobe rw'ibidukikije bigaragaza indangagaciro duhuriyeho ndetse n'inyungu dusangiye mu kuzamura imibereho y'abaturage bacu. Uyu mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero atangaje ibi mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ibikorwa by'umutekano muke kubera imirwano imaze iminsi ihanganishije FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Tariki ya 1 Kamena 2022, Perezida Felix Tshisekedi yohereje intumwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christopher Rutundura ndetse n'intumwa yihariye y'umukuru w'igihugu Serge Chibangu, akaba rero boherejwe mu gihugu. Icyo gihe rero izo ntumwa zakiriwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken, ndetse bakiriwe Washington ndetse baganiriye ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ngo n'ububasha buturuka mu bihugu by'abaturanyi. Yagize ati, rero dufite byinshi dusanzwe dukora kandi tuzakomeza kubikora. Nanone Anthony Blinken yijeje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gufasha mu bijyanye n'amahoro n'umutekano ndetse n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasezeranyije abaturage b'igihugu cye ko mu gihe bizihiza ubwigenge azakora ibishoboka byose akirukana ku butaka bw'igihugu cye ababangamiye umutekano wacyo barimo n'u Rwanda atunga agatoki. Yagize ati, ndizeza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko nzakoresha imbaraga zose kugira ngo amahoro n'umutekano biganze kandi ko abadushotora bazakurwa ku butaka bwacu. Akubwira ko rero yasabye abaturage b'igihugu cye kumva ko ubusugire bw'igihugu cyabo ari ingenzi, ngo abanyekongo ntibashobora kwemera guhora iteka bashotorwa. Ati,
uyu munsi rero amahoro n'umutekano nibyo biza ku isonga kuri twe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahombye byinshi birimo n'impfu zirenga miliyoni 10 mu gihe abandi bantu barenga za miliyoni bavuye mu byabo bagahunga kubera nyine ibyaha byakozwe n'imitwe irimo ndetse niturutse mu mahanga kure ubufasha yanze y'igihugu. Mu gukemura rero iki kibazo, Tshisekedi yavuze ko guverinoma ye yiyemeje kurwana urugamba rwo guharanira amahoro n'umutekano binyujije mu nzira ebyiri, harimo iya diplomasi ndetse n'iya gisirikare. Ni naho dushoreje amakuru. Ndagushimira cyane ko yakurikiye kandi ubona ibyiza byose wifuza. Nitwa Bernard.